minute. U ovim trenucima idemo do naše reporterske ekipe koja je ovoga jutra u Privrednoj komori Bosne i Hercegovine govorit će o sajmu namještaja u Kelnu. Slobodan Kovač je na čelu reporterske ekipe. Bobo, dobro jutro. Dobro jutro, Marcela, tebi dobro jutro svim našim gledaocima. Kada govorimo o potencijalima i resursima Bosne i Hercegovine, pa i u pogledu proizvodnje i izvoza namještaja, možemo reći da imamo itekako dobre resurse, imamo ideje, imamo i znanje, ali je potrebno negdje i promovisati to što mi radimo, a sajam namještaja međunarodnog karaktera u Kelnu je idealna prilika. Tim povodom jutros razgovaramo sa Lejlom Međedović, projekt menadžera nastupa Bosne i Hercegovine na ovom sajmu. Gospođo Međedović, dobro vam jutro. Dobro jutro i vama i gledateljima jutarnjeg programa televizije Bosne i Hercegovine. Da li je sve spremno za polazak na ovaj sajam i ko će se sve predstaviti ispred Bosne i Hercegovine? Sve je spremno, štand Bosne i Hercegovine već je u izgradnji. IMM, kao što znate, jedan je od najznačajnijih sajmova u oblasti namještaja i interijera u Europi i svijetu. Bosna i Hercegovina se ovdje organizirano predstavlja evo već 10. godinu i zaista vrlo smo ponosni što smo do sad mogli preko 40 kompanija predstaviti na ovom sajmu. 7 od tih kompanija izlagat će i ove godine i to su firme Elgrad iz Teslića, Ema Konjuh International iz Sarajeva, Formino također iz Teslića, Malak Janj iz Donjeg Vakufa, Minali iz Živinica, Rocaforte iz Viteza i Senex iz Čelića. A pored ovih 7 firmi na štandu Bosne i Hercegovine imamo još 9 kompanija koje izlažu samostalno, neke od njih u vrlo prestižnim halama, rame uz rame sa liderima u ovoj industriji. Sa čime se to najčešće predstavljaju izlagači? Koji su otprilike neki proizvodi? Pa kao što znate, u izvozu Bosne i Hercegovine u segmentu namještaja dominira namještaj od punog drveta u kojem zapravo mi i imamo najveće komparativne prednosti i imamo zaokružen lanac vrijednosti. To su prepoznali i naši kupci na tržištu Njemačke, koje je naše tržište broj 1 za izvoz namještaja i na tržištu Europske unije uopće, jer imamo veoma dobar omjer kvaliteta i cijene, zadovoljavamo standarde tog tržišta i zahtjeve kupaca. Ove godine na našem štandu moći ćete vidjeti također namještaj od punog drveta za trpezarije, za dnevne sobe, kupaonice i spavaće sobe. Evo već 10. godinu za redom se predstavljamo. Pa koliko je do sada nastupa podržala Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine? Kao što rekoh, ovo je 10. nastup. To je zaista jedan kontinuitet koji je vrlo važan u ovakvim projektima. Prvo, mi podržavamo predstavljanje finalnog proizvoda koji u sebi sadrži dodanu vrijednost, a to donosi dodatni profit kompanijama i zaista ima jako dobar utjecaj na sveukupnu vanjsko-trgovinsku razmjenu Bosne i Hercegovine. Drugi pozitivan efekat našeg projekta je da smo omogućili firmama da na jednom ovako skupom sajmu se ipak predstave što možda same ne bi mogle. I naravno, mi njih pratimo nekoliko godina zaredom kako bismo dozvolili jedan period da se one aklimatiziraju i etabliraju na ovom tržištu. Ono što je sigurno najznačajnije jeste kreiranje jednog pozitivnog imidža za Bosnu i Hercegovinu i prilika za naše proizvođače da se predstave u najboljem svjetlu. Pa evo, možete li nam reći nešto o tome, o samom značaju kreiranja tog imidža? Naravno, imidž se kreira putem onih rezultata koji vi postignete na sajmu i koji prepoznaje strani partner i koji su na kraju krajeva vidljivi i na vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Mi kao komora, organizator ovog nastupa, pratimo rezultate naših firmi i pravimo follow-up analize 6 do 10 mjeseci nakon sajma. Prema našim rezultatima u prethodnih 9 godina firme su ostvarile više od 9 milijuna eura vrijednosti izvoza. Samo iz kontakata ostvarenih na sajmu, ali to nije sve, jer ti kontakti se dalje razvijaju u godinama koje dolaze. Nažalost, mi to ne možemo pratiti, ali činjenica je da su efekti sajma daleko veći. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i želim vam puno sreće u Kelnu i naravno svim našim izlagačima da se prepoznaju tamo i neke poslovne veze uspostave i da se predstavi Bosna i Hercegovina u najboljem svjetlu i sve ono što mi nudimo i što možemo da kažem da kreiramo po našim idejama, jer svakako imamo mnogo ideja za dizajn i promociju. Zahvaljujem i vama na pozivu.
dragi gledalci. Samo ćemo da podsjetimo još to da Međunarodni sajam namještaja u Kelnu trajeće od 13. do 19. januara, a kao što smo već pomenuli, 7 firmi, odnosno 7 kompanija iz Bosne i Hercegovine će se predstaviti na ovom sajmu.